Agpakata akon. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palumpusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa di naman ti ayan mo. Naimbag ng orasyo, papagayam, iti daytoy agundaway, intay man ikan biag ti surat ti may samet anaayat, ngagdengdengeg, kadagiti amin na drama, kastamet, wano kang runaan, ti Recuerdos de la Vida. Ngar aramidan ti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Intay man ikan biag ti surat ni Magdalena, wen papagayam, dahito ang nagsurat katakayat na taglingad itinagan ang Magdalena, Manipod, Curimaw, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni Magdalena. Times change to turn dreams falling apart. Dear Tia Sofia, naimbag nga orasyo amin di ta istasyon ti Bombo Radio. Kang runaan, kadagiti dramatista, iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Magustuak man dagiti drama yo. Kang runaan, daytoy Recuerdos de la Vida. Gapo iti dayta, naawisak mamet, anang isurat iti pagteng iti biyag ko, anang ibati iti maysa alagip, wenno recuerdo. Kat no niya dagiti paspasamak, isu tinakbinsa-binsaan dito'y surat ko, Tia Sofia. Kastoy man ti rugi ti amin. Love someone new someday. Ada ka magtanlakay. Itaman pailaan nga nasapa ka. Wen, inlipas ko ana sa ti trabaho. Gaputa, namiss ka. Dagiti duwang anak ta. Manglukluko ka manan ako na style mo. Ay, saan ka nga ang angawin pakit? Pudno day ta. Jesus! Nangan ka din. Nakaluto ak matkit din Wen, nagilibre jay may sa katrabahuan may. Kasta ka di? Oh, agsangsangit ni Delio. Nangag na sigurong adda akon. Mabit lang. Mapan ko man kitaan. Payasan ka pa lang naturog bakit? Inuray ko pa haya makaturog ni Daisy. Akat ni Delio. Nakaturog ka din? Una, itay pa'y. Bakit? Madlaw ko, mas kayat mo ni Daisy ngam ni Delio. Pareho damat nga anak ta. Anya? Makita, mas as-asikasum ti babae nga anak ta ngam ti lalaki. Ha? Amangan no maliwayam ni Delio. Saan mat? Agpadaan na patigda kanyag. Dagdag ni Delio, ta makatawanan ti baad nga kapsat. Kan makayaya mo na may sana. Wala. Maturog ta nga rudan. Amok anabannog ka anang awir ka dagiti anak ta.
day padamag ko kada kayo. Amo ka maragsakan kayo. Ay, anya day jay, anak. Amo yanang. Taptuak iti klase mi. Ay, kasta ka di? Ay, wow! Congrats, anak! Thank you, nanang. Anya ti kayat mo nga gatangag para ken ka. Kayat ko tibado, nanang. Diyan na pintas, ha? Wano, blouse kan pantalon langan. Kasta? Sige, anak. Igatangan ka intun bigat. Thank you, nanang. Nanang, adda akon. Oh, Delio. Apay nga itakala nga sumangpat. Apay asaan kayo ang naggiddan iti Adim? Adda ngamin inaramid mi a project mi kadagiti ka group ko, nanang. Isu nga itaakla sumangpet. Inlipas mi pa'y ngamin. Kasta? Wen, nanang. Anyamot ti award mo, ijay pagadalan. Anyamot ti standing mo. Awan, nanang. Anya? Awanak pa iti top 10. Sus, apay akas day. Saan mun samot nga ipaspas nagtipanagadal mo? Amom ka di atap to iti klase datoy Adim. Ngamsi ka, awan pa'y iti top 10. Kanya day taginatang mo. Bado, lakay. Para ken Daisy. Blouse ken pantalon na. Dua kami anapan gimatang. Ngam di magas pa'y iti kaklase na. Para kundi silaan, bakit? Uwan. Reward na tatap to iti klase da. Ni, apay saan mo nga inggatangan ni Delio? Ang mga umapal mo. Ay, saan arumbang nga umapal? Tawan matitap na ijay klase da. No adan tumatap na, akat igatangag tumat. Ay, uray awan titap ni Delio, kat inggatangam kumalata, Saan ko mga akasta titratong kini Delio? Ang mga nuguraan na kanto. Ay, saan? Imbagak matkan kwa na, at tila ang adi na ti igatangat, tadatap na iti klase da. Idinto nga iso kat awan pa'y iti top 10. Ay, makamuka. Angam no siyak. No inggatangam tay maysa, igatangam idado ha. Tapno agpada ti panangipakitam iti kinapatagdakan ka. Saan nakasta? Masair lakit ditirek na di lalaking anak mo. O Daisy, para ken kaday ti ginatan ko. Sigurado aka magustuha manak ko. Wow! Wow! Nagpintas, nanang! Pinilik day ta para ken ka, anak. Thank you, nanang. Nagdunga talaga ni nanang ko. Love na ka talaga. Lalaingin pa iti pagkatalan, tapno igatangan kan tupay, anak. Wala, nanang. Nanang, anyamot nga iti ginatang yu para kanyak. Dalyo, lalaingin mo, tapno igatangan ka mo titibadom. Ay, wan, nanang. Delio, saan kang agdanag? Tay gatangan kan tumot iti t-shirt kan pantalon mo. Wan, tatang. Thank you. Agyaman ak tapat patgandak met. Dakkel tinagdumaan da nga agkabsat, Tia Sofia. Tanalalaeng ni Daisy ngam ni Delio. Kanayon ko ngay gatgatangan ni Daisy ngam ni Delio. Pudno ana adayo tiriknak ni Delio nga anak ko. Nupay agpadada nga agkabsat, mas isaksakit ko ni Daisy ngam ni Delio. Kastaunay mo ti panang palagip kanyak ti asawak. Arumbang laeng kano nga agpada ti trato kadakwada. Kat kastoy man dagiti si marunupay apasamak. Till the end.
Nanang, kaya't mi kumakandesi ti agpakada kada kayo. Nagawis ngamin ti may sa agayim mi. Ta birthday na ngamin. Wen nanang, pudno timbagan ni Manong. Kan, asidugmot lang ti balayda. Delio, saan ka pumanaw? Tatulungan nak dito'y balay. Nanang, Nangag mo ti imbagak. Ni day sila ang timabali na mapan. ngam nanang, Maawatan nak kadi. Ada aramida katawan kadwak. Iso at tila ang adim ti mapan. Bakit? Kaya di mo pinalubusan ni Delio ang makipagrambak ijigayim na. Awan ti katulungak dito'y balay. Ngut pumanaw da adwa. Iso ani day sila ang ti pinalubusak. Ay, umapapal ni Delio. Pinalubusan na takuman Ay saanan? Bayam latan ani Daisy ti mapan. Bayam kumamot ni Delio ang makipagrambak kadagiti kaklase da. Kan adamang kita iti adi na. Kunakmat asaanan amapan ni Delio. Agpudno ka man kanyak. Madlaw ko an aday unay tirik nam kini Delio. Apay ka di bakit? Gapo ka di tasan amasirib akas kin Daisy. Hustonan! Saan mo nga ipapilit pa'y? Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti apat Saan ko nga amukan ka Magdalena? Ngam sa anak apabor ang nagduma ti tratong kadagiti anak ta. Gapulaang, ta saan da nga agpada iti kinalaing iti pagadalan. Delio! Delio! Ay napananday ki Adelio. Ay, kitaak man iti kwarto na. Delio! Lukatab man! Delio! Ay, apay anagbayag na alukatan tiri daw. Saan mo't gayam anakatrangka? Nakalukat tiri daw na. Apay nga awan dito'y silid na. Napanan na nga ta. Uy, ang saga na kanyak, DJ Adelio. Ada kami nanang. Si Adelio. nanang, anay ko. Saan ay ang imbagak kan ka? Saan ka amapan? Nanang, anay ko, di na ko malapigusin. Talaga ang nasukir ka, Adelio. Pagkawanan da ko man, nanang. Saan na maulit? Talaga saanan ang maulit. Manipod ita, saan kan arumwar dito'y balay. Nanang, Natangkan ti ulong nga ubing. Kanya ka di mananda ito'y, Magdalena. Ay na, dito'y sukir nga anak mo. Saan arumbang ter aramidang kandelyo? Bariton, laplapigusang pailaang. Bagbagaam ti anak mo. Imbagak lang arudan asaan amapan. Napanpailaang. Manipod idin, Tia Sofia, kanain meten ti panagapami kan Maximo. Madlaw ko ngamin, ngay madayo tirik na ni Delio nga anak ko kanyak. Saan meten amatagtagari, kandakkel meten tinagbaliwan na. Kat kastoy man dagiti si Marono pa ay apaspasama. In the promise I will stay. Apay nga itakalaang, Delio. ado nga minti inaramid medyo eskulaan, nanang. Saan kayo ko mga agungatan? Siguraduam laang apod no dagita nga ibagbaga. Tano saan, makaraman ka man ng kanyak. Wan, nanang. Nanang, apay? Pang-asiman ako. Iyala anak man iti danom. Wan, nanang. Darasam, Delio anak. Wan, nanang.
Kapitan! Ato yung tinanong nanang. Ato yung nanang. Nanang, apay. Anya tinasakit kada kayo? Ay, kimaro man ti sakit ti barukong ko anak. Anya? Kaya tiyo asawan, ada sakit ti puso yo? Ay, saan ko nga mo? Kanain nga agsakit ti barukong ko. Nang anya ka di piti kasapulan nyo. Ay, awanan anak ko. Dinasaya at ipacheck up na kayo ng bigat. Saan anak? Limag-anan ti panagangas ko. Saan nanang? Nasaysaya at matlaang tapno may resetahan na kayo iti agas yo. Mala, uwan. Ipa-check up dak nga ron no bigat. Bakit? Lading ita, saan ka makadwan iti-check up mo? Ala, sana bale. Kabaalag ti mapan iti klinik. Nanang, saklat ng timang katwa kata kayo. Oh, at dagayam ni Delio amang kadwakan ka, bakit? Saanen, Delio? Agbati kalatan dito'y balay. Amang ano at dati umay abisita tayo. Bakit? Bayam ni Delio amang kuyog kan ka amapan iti doktor. Amang ano, anya pa iti mapasamak kan ka. Kan may sapay, adamot ni Daisy amang bantay dito'y balay. Naimbag kan Delio talalaki. Kabaalan na kang alalayan. Ala, agsukat ka nga ruden, Delio. Tama panta ni Jay Clinic. Si ka nga ruden ti kadwak amapan ken doktor. Nanang, ibagayo lang no niya ti kasapulan nyo ha. Awan ka din tinasakit kada kayo. Awan, anak. Nasaya at nga ron no kasta. Ay, anak, agyaman nak iti panangkadwam kanyak. Nanang, rumbang lang nga kaduan kayo. Saan na mabalin adakda kayo laang. Taamangan no anya pa iti mapasamak kada kayo iti dalan. Ada kayo matan, nanang. Manong Delio. Uwan, anak. Anang iti ko nati doktor, nanang. Enresitaan nak lang iti agas, anak ko. Nasaya at ano kasta, nang. Ay, sanyo abaybay anti salon at yu anang. Wan, Daisy, anak. Nangan kayo ka din, nang? Saan pa yung ading? Nagawid kami adagos itay nakagatang kami iti agas ni nanang. Tapno makaina na. Ay, mabait lang nga, Rod. Agida sarak tamangan tayon, manong. Sige nga rod, anak. Tanong makatumarak ket iturog ko man. Wan nanang, kuna ti doktor, kasapulan nyo tinaan-anay nga ina na. Delio! Delio Barok! Nanang, apay? Anak, alam di, agas ko. Darasam ko maanak ko. Ay, marigatan manan nga umangas. Wan nanang. Nanang, ato yung agas yun. Anday ta, nakatumar kayon. Agina na kayo. Uwan, anak. Agyaman, anak. Nanang, masahik ti barukong yo, tapno makaginawa kayo, ha? Anak. Anadan nyo kumatibagiyo. Diyak ka ba alam nga dadaki sa mapasamak kada kayo, nanang? Uwan, anak. Di nagpagdanagan unay. Umimbagat tumatngatan, tadamat agas ko. Wen, nanang. Dakkel ti kaasi ti apo. Mabalin naklatan a panawan dito'y anak. Nasaya at tuntirik nak no
Agnanad ti agas ko. Nanang, Sige, ituloy mo nga aramidan jay aramidam. sige nga Rod. Awagan daklang no adda ka sa pulan nyo. Uwan anak. Adda aklang iti salas, nanang. Delyo anak. Agyaman at tianos mo amang banbantay kanyak. Siyak tinumbang agyaman kada kayo, nanang. Ta pinadakkel da ka na sayaat. Ken saan dak abinaybayan. Inulpitan ka. Adu, tinagkurangag kan ka anak ko. Kat pagawanan na kumanak ko. Nabaybayan ka. Nang, awan sakit tinagam ko kada kayo. Iso asaan arumbang agkid daw kayo iti pamakawan kanyak. Nagbasulagan ka anak ko. Nanang, saan nyo kumapanunutan dayta? Tikit di aramidin nyo, alawadan nyo ti salon at yo. Nanang, patpatkan kayo unay. Huh? Nanang? Kasta dagiti pasamak tia Sofia. Kat agyaman ak unay kinidelyo nga anak ko, ta saan anagimula iti sakit itinagam kanyak. Dito'y mat anaka amirisak, kan nariing tiriknak. Kat dita, binaliwa kon titratok kinidelyo. Agpapadan titratok kadakwada nga anak ko. Nagbalin nga rod a rekwerdok dito'y tinaloktan a panunot ko iti agdama. Alakastan, tia Sofia, agyamanak itin kay panangidrama dito'y surat ko. To'y pagayam yo, Magdalena, Ticorimao, Ilocos Norte. To turn dreams. Pagayam Magdalena, nudad duma, kasladyak pa tiyan, nga adda naganak, nga adda anak na nga ilidlidding na, adda daytay saan na akay kayat nga anak. Gaputa may sakmet nga ina, ket awan man ti kasta ariknak. Nupay kasta mamati akmet anag duduma talaga, tiriknaken panunot ti tunggal tao. Ken saan mo met nga imbaga, no anya ti gapuna, asaan mo akay kayat ti maysa nga anak mo. Saan anasayaat dayjay nga aramid ti maysa nga ina, pagayam ko. Ket dayta kuma, ti panunutan dagiti naganak, nga adda kay kayat da nga anak, ken adda saan damet akay kayat. Saan arumbang, dayta nga aramidan, ti maysa anaganak. Alakastan, pagayam ko, agyaman kami itin ka panagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinay drama as surat ni Pagayam Magdalena, dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Magdalena, katinornos ni Lubimin Aquino, Senyor, kanitimat direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! I hate to